Тукай феноменin siri degende onun Kulgalilerden başlanıp gelgen Tatar edebiyatı tarihinin, Tatar edebiyatının 20. asır başında yanarıuının üzeginde turgan diye aytırga kerektir. Tokay şuşu edebiyatımızın uzak asırlar boyunca gelgen tarihinden ayrılmagan tradisiyelerinden şitleşmeyen halde 20. asırda vaziyette huzurunu tapıp edebiyatını şu şır vakigalarında ortasında görüp Tatar edebiyatının zor yanarışının şağılışı bulup dura. O çırda nihayet Tatarda vakitli matbuat alqa kele 5. yılgı vakigalar tesirinde edebiyat zor yanarış geçire. Bir gerek de poeziya Tatar halkının ruhi dünyasında bara turgan hallerini şağıldırı yönelişinde zor oңышларга erişe. Benim oyumça Tokay eli sanap ketilgen zor büyük şairler arasında özünün talantı bilen de, talantının halk milletimiz menfaatlerin şağıldırı yönelişinde aşılığı bilen menimçe ol her yaktan takdir etilirge tiyişli. Bugün de nekşol sırağını koyar idi. Gerçi 90'lı yıllarda bu halkımız uyanı mümkünlüğü verdi. Halkımızga uyanı mümkünlüğü buldu. Hem özün görsetti. Lakin soňky yıllardagı vaziyet bu uyanıwnyň eli bik nıklı uyanı bulmawyn, tagın da yuqaga tartımrak pozisiya bolup turunda söyleyip. Bu hazırki yaşlarını özlerin eli Tatar milleti itip görsetүү yönelişinde şakty kıyınlıklar var. Mine dizden ol Tatar yaşları özlerin nişik görsetirler. İkinciden eserlerin bastırıp çıkarıga gerek. Tatarşada, Rusçada. Mine soňky vakitlarda, soňky 10 yıllıkta anın 6 tomlygy barlykka keldi. Galimjan İbrahim ismindäki institut galimleri tırışlığı bilen anın 6 tomly akademik basması barlykka keldi. Şoluk vakitda bir türlü galimler başlıca Galimjan İbrahim ismindäki institut galimleri anın personal ensiklopediyasını tüzdüler, hem bastırıp çıkardılar. Anın bibliografiyasını tüzüp çıkarılar buldu. Şolay yok. Anın turundağı isteliklerini 2 tomda çıkardılar. Mine bular bütünüsü de Tokay'ını bugünkü şartlarda, bugünkü Tokay'ını öğrenүүnün bugünkü derecesini şağıldıra turgan momentlar dip sanayım men. Köňülinde milli hisler bulgan yaşlar olar bizning Magarif ülkesinde soňky wagtdagy momentlar
Аларның безнең әдәбиятны, безнең тарихны якыннан белүләренә бик үк зур мөмкинчелек бирмәүләрен дә искә алганда, буларны тренд итеп Тукайны күрүне кыенлаштыра һәм яшьләрне читкәрәк җибәрә дип әйтим инде. Яңаша аша дөрес, яңаша аша. Мин беренче сәүрәттә менә әлеге дә баягы 6 томлык академик басма, ул Тукайны тагын да тулырак итеп халкыбызга аша дип саныйм. Чөнки зак еллар басылып килде Тукайның әсәрләре 2-шәр, 3-шәр, 4-әр, 5-әр томлык булып, ләкин алар барысы да Совет чорында төзелеп, шул чордагы идеология таләпләренә буйсындырылып, Тукайны шул чор идеологиясенә буйсындырып төзелделәр. Хәзер инде андый буйсындыру күрелми. Ничек бар Тукай? Шул рәвешчәрәк без бирергә тырыштык. Бүтән Тукай язышкан газеталар, журналлар яңашан тулысынча диярлек бернинди шигырүләр ясамыйча тикшерелеп чыгылды. Шунлыктан хәзерге вакытта бу 6 томлык Тукайны тагын да тулырак күз алларга ирек бирә. Яңа мәгълүматлар берәм-берәм менә бусы дип санап чыгу кыен булыр. Ләкин менә бу яңалыкны күрер өчен 5 томлыкны укырга кирәк укучыларга. Һәм басылып чыккан 6 томлыкны укырга кирәк. 5 томлык чыкты, бая әйткәнемчә 1985-86 елларда бу чорда Тукайның 100 еллыгы билгеләп үтелде. Инде бу 6 томлык Тукайның 130 еллыгына әзерләнде. Бу чор 30 еллык зур, илебездә зур үзгәрешләр чоры. Без социализмнан китеп, хәзер дөресен әйткәндә капиталистик җәмгыять шартларына күчтек дип әйтергә була. Шунлыктан Тукайны күзаллавыбызда теге вакыттагыча социалистик идеологиягә буйсындырылып түгел, ничек бар, шулай бирәбез. Бар. Менә бу мәсьәләдә нәрсә әйтергә була? Тукай үз заманында Жайыкта, ягъни Уральскида яшәгәндә, Уральскида ул чорда 2 журнал татарча чыккан һәм 1 газета. Бу Фикер газетасы, Уклар журналы һәм Әл-Гаср Җәдид журналы. Бу журналларда бик еш язышкан, хәтта уйларга мөмкин, үзе редактор булган дип тә уйларга мөмкин. Мәсәлән, Фикердә, Укларда үзе иң күп язышучы булган. Димәк, ул чорда Тукай әсәрләре бу газета журналларда басылган, һәм без томнарын төзегәндә ул газета журналларга мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Һәм шулай эшләүне, һәм бу күптәннән шулай эшләнеп киленә. Ләкин бу газет, бигрәк тә Фикер газетасының кайбер саннары әле табылмаган, сакланмаган. Аны эзләүләр дәвам итә, әмма табылмый.
Kayber sanlarının bitleri yok. Demek anda eli Tokay'ın tekstleri bulu ihtimali bek zor. Onları Profesör Rafik İzmailovich Nafikov, ol özü jayık kişisi. Tokay icadı bilen de özünün Tokay icadı turunda da tekşünüleri var. 2 kitabı çıktı Tokay'a bağışlangan. Ol bu çırda, jayıkta, Uralski'de Rus matbuatı çıkığı, basılığı, anda Uralski Listok, Uralski Dnevnik, Step gibi gazetelerde Tokay'ın şiirlerinin, Kayber şiirlerinin Rusça'da basılığı ihtimalın eyte, lakin min şahsen hem Kayber başka iptaşlar bu Rus gazetelerinin kulva tutup alganları yok. Çünkü onların bek az sanları basılgan. Hem min şul başka sanların tabu yönelişinde hareket etsem de oңышқа erişe almadım. Uralski'nin Tokay yaşagan çırındağı vakıgalarını çağıldırgan materiallar arxivlarda bulurga teyiş. Lakin Tokay şırı, Tokay jayıqta işlegen şır ve qaragan arxiv materialların min taba alganım yok. Çünkü 5-7 yıllar Uralski arxivi qayadır bardır, lakin min eli anın bilen çıraş alganım yok. Hemen arxivga nıgrak kelu gerek. Mesela kızıklı bir moment. Tokay'nın Tokay familiyası kelip çıkışı hemen de tumanlı. Rafik İzmailovich Nafikov profesör aytgan idi. Mine 1897 yılda jan isabın alı vakitinde Tıhfatullin medresesinin şagirdleri nindi familiyalar bilen yazılganlar iken degan sorav koygan idi. Mine bu meselede aşıqlay alganımız yok. Çünkü bu vakitte jan isabın alı'nın ana şol dokumentları ayrım kişiler her bir kişi boyunca tapılganı yok. Benim şey yok. Süyü mehabbet şiirleri var. Erotik şiirleri min çıratkanım yok. Anın altınğa karşı degan şiiri var bulsa gerek. Ol hazırga bek to'g'ri kele. Sotsial adalsizlikka qarshi chiqar edi. Axloqiy dürüst bo'lmagan ko'rinishlarga qarshi chiqar edi. Xalqimizning o'z milliy manfaatlarini shag'ildiruv dağı qiyinlıqlarını görür hem özünün birçiliğini bildirir idi. Men bu çıraqta birgine kişini ayırıp koyu yağında tugul. Ama Tatar poeziyası hazırda var. Anda görnekli ediplerimiz elden ele Tokay şagıldırırday fikirlerini bugünkü Tokay şagıldırırday fikirlerini yazıp halkka жеткirələr, halk көңілін
аңларга тырышалар. Халкыбызның milli hislәренең яшәвергә тиешлеген язып чыгалар. Халкыбызның рухи дөньясының сафлыгын Минем бу эшкә катнашуым ничек булды дигән сорау туарга мөмкин. Мин үзем кандидатлык диссертациясен 1973 елда Сибат Хаким поэзиясе буенча язган идем. Шуннан бер 3-4 ел соңрак безнең Галимҗан Ибраһимовсындагы тел әдәбият ул вакытта тарих институтының дирекциясендә татар әдәбияты классиклары әсәрләрен чыгару да яңа чыгарудагы кыенлыкларны күреп, бу эшне тагын да фәнни югарылыкка күтәрергә кирәк дигән уй туды. Безнең ул вакытта институтыбыз Мәскәүнең СССР Фәннәр академиясе дәге тел һәм әдәбият бүлеге не карый иде безнең институт. Һәм алар белән сөйләшеп, безнең институтта әдәбият секторы составында текстологик төркем оештыру кирәклеге мәсьәләсе күтәрелде. Бу мәсьәлә институтның гыйльми советында да каралды һәм шуны гамәлгә шушы уйны гамәлгә ашыру юлында текстологик төркем төзелде. Һәм ул 1977 елдан башлап планлы институтның планнарына кертелгән эшләрне эшли башлады. Бу чорда Галәскәр Камалның, Фатих Әмирханның, Мәҗит Гафуриның, Хади Такташның, шул Тукайның 5 томлыгы төзелде. Һәм 80-нче еллар уртасында алар басылып та чыктылар. Бер кадәр бу томнарда мин үземдә катнаштым. Мәҗит Гафурида редактор буларак, төзүче буларак, Мәҗит Гафурида, Фатих Әмирханда минем катнашлыгым бар. Һәм 96 елларда күтәрелде Тукайның персонал энциклопедиясын төзү мәсьәләсе. Бу эшкә махсус группа төркем төзелде, иҗади төркем, аның җитәкчесе Нил Гафурович Юзеф иде, безнең зур галимебез. Һәм ул төзи башлады Тукай энциклопедиясының сүзлекчәсен, ягъни анда урын алырга тиешле күп санлы мәкаләләрнең исемлеген. Бу исемлек 1998 елда басылды һәм айрым басылды һәм эш башланды. Менә шулай итеп Тукай энциклопедиясе эше башланып китте. Ул әкрен-әкрен генә барып, чөнки бу энциклопедия төзү институтның фәнни тикшерү планнарына кертелмәгән иде. Бары тик Фәннәр академиясе бирә торган грантлар исәбенә генә Фәннәр академиясе аша бирелә торган грантлар исемлеген грантлар ярдәмендә генә эшләнә барып 2013 елда Тукай энциклопедиясын төзү институт планына кертелеп 2016 елда ниһаять ул төзелеп бетте һәм басылып чыкты. Бусы бер эш булды. Ягъни мин бу
Тукай энциклопедиясінде төп uyushtiruvchi bo'ldim. Aның baş redaktori bo'ldim. Ya'ni narsadan ibarat başay. Mında yazıla turgan maqalalarga avtorlar tabu, ular bilan ularga konsultatsiya beru, ularni qarau, şuluq vaqtda her əsərni, her maqalani redaksiyalaw. Dürüs onda soңғы momentlaraq biz maxsus redaktorlardik, bir 10-12 redaktorlar ayırım tarmaqlar boyunca iş alıb bardılar. Hem men baş redaktor bulup bu kitap, yani ensiklopediya 2016 yılda basılıp çıktı. İllüstratsiyalangan. Hem şuşa maqalalarının 125'i men özüm şahsen özüm yazdım. Başka maqalalarni yazığa barsa 135'lep kişi katıştı, galim katıştı. Bular Tataristan'ın öz galimleri, Başkırtistan'dan, şolay yok. Orta Aziya hem Azerbaycan'dan galimler, ayrım temalar boyunca. Buсы buldu bir. İkinciden 2000'de Tokay'ның tuğuna 125 yıl tolğanға to'g'ri ketirilib, institutda Tokay'ның akademik basmasını әзірлеу işi başlanıp gitti. Hem 2011 yılga anın birinci hem ikinci tomları basılıp çıktı. Bularda Tokay'ның şiiri mirası orun aldı. İş devam ettirildi. Galimcan İbrahimov İnstitutu'nun tekstoloji gruppası hizmetkarları bu işe alınıp 2016 yılga kalgan 4 tomunu da işlep bitirip hem ol tomlar 16 yılga basılıp çıkıp ülgürdüler. Mine premiyaga taqdim etilüge nigiz bulurday momentlar şuşu iki hizmette benim redaktorluğum hem ensiklopediyaga 25 maqala yazıwım hem 6 tomlıqның ikinci tomunda tüzüvçi bularak da şağılışım көріне. Institutның ғilmi советі Tokay premiyasına takdim etkende şuşa iki zor hizmetteki katnaşlığımını nigizlenip işitti deyip sanayım. Ondan tışta men көп sanlı makaleler Tokay icatının türlü aspektlerin tekşürüge bağışlangan көп sanlı makaleler basıldı soңғы 30-35 yılda. Onda ayrım edipler bilen münasebet, Tokay'ның ayrım şırdaşları bilen münasebetleri, Tokay'ның ayrım hizmetlerine, tekstlarına dağı, mesela isimde kalganlar da Qaybra Mehmetler tımanlırak şularını aşıqlauga negizlengen hizmetlerim. Men olarını sanap çıkmayayım. Onlar bir 50-60 makaledir. Bir Tokay hem zamandaşları degen monografiya hizmetimde var. Mine şuşular onları Tokay icatına qaragan Tokay beyli ayrım kişilerinin hizmetlerine fənni redaktör olarak da iş katnaştım. Bulsa rakan, bulmasa da ahir zaman tugul. Tilek şol Tokay eserleri basılgan, okuyuz, huzurlanığız. Sizin көңілләргә бары тик якты хисләр, якты кичерешләр генә уята торган иҗат.